nshuti zanjye babizi ko ubushize nababwiye ikiganiro cya kokombure nkabwiye uburyo kokombure ari nziza. Ubu rero nari ntetse, urabona ko ndi mu gikoni n'uturemone mbese n'ibintu binyikije. Nari ntetse ariko ndi guteganya yuko mu kanya ngiye kurya, nk'uko nabibabwiye mbere yo kurya urabanza ukanywa. Iyo ntakanyweye mu gitondo nkibyuka, mbere yuko ndya nk'uko ntetse ndi kwirengagiza nyine ko mu kanya ndi buze kurya, ndabanza nkakanywa. Iyi ni ji ya kokombure, irimo jinja, irimo tungurusumu, irimo jinja, irimo tungurusumu, irimo n'ubuki. Ibi bintu ni ingirakamaro. Wowe mudamu, ibintu ujye ubinywa nimba ushaka kuba mwiza, nimba ushaka kugira agasura keza, nimba ushaka kutagira mu nda hacebaceba, ujye ukoresha ino ji, ni nziza cyane. Nimba ufite n'umugabo ujye uyimuha. Ngayo nguko rero nagira ngo mbereke ubushize nababwiye ikiganiro cya kokombure, uburyo kokombure ari nziza, ariko ntabwo ndababwira bwa bumaro burigera nko kuri 5 cyangwa 10 kokombure imara. Turacyari kubereka uburyo ki umuntu ayikoresha. Murabizi ko ubushize nababwiye ngo nzabereka ji yayo, mbereke na salade yayo. Ubu rero noneho nabazaniye ji. Mbere yo kurya rero ubura nk'iminota nka 30 banza unywa kano kaji, kabanze gategure mu nda, kahasukure neza, uze kurya utuje. Kararyoshye. Nashyizemo n'akayiko k'ubuki. Wow!